Faidi friends ong tini kabangma notification naigi nailainai tini ni update ok kabangma private job te government job roni update ok sofaijak tongo bono chung step by step kaisa kaisa ke naigi thanglainai Agartala area rok ni rok samung nai tugui tongha angke direct apply khaigei call khaigei apply khai manai nirok ni chajangma ni rok tongke call khaidi haike apply khaidi kabangma notification tini nigo kaisa kaisa ke naigi thanglainai video paithak jora naigi yom haike logeroi tonglai tini roni friends ono jema so share khailai di nirok amaike support roi tongke ani bukharo busranga nirona daily update rogui tongani bagai nge phari chung tabuk nagi nelainai Assam Rifle ni notification sofaijak tongmani no first o sang nailagiranai chung omhaike poria reading by poria ge direct nirona sawi rosinai sigang pilago Assam Rifle recruitment Assam Rifle amongka technical tradesman recruitment ni bagai apply already ni tabok start angjak apply khaigani bagai last date angka 22 March 2025 jora nai application fee nge SC ST roni bagai rogani nangya age nke 18 years ni siming 21 jora omongka post wise ke te relaxation 5 years manai post wise 30 years jora angi bu khlai manai hai ke 35 years jora relaxation so ke khlaijak hangke asagei khlai manai mane 35 years jora angi tongke khlai manai relaxation so ke post wise nke total vacancy 215 post ni bumang safai bohairok no qualification rok nai lefinai post ni bumang rok nai di religious teacher RT radio mechanic RM lineman engineer equipment mechanic electrician mechanic vehicle recovery vehicle mechanic upholster vehicle mechanic fitter draftsman electric and mechanical plumber operation theater technician pharmacist x-ray assistant veterinary field assistant safai omongka total post rok asal vacancy ingke tewise saga 215 ingke tabo qualification busuk nangnai jengnali tabo omongke nironi age post wise ke trade ingka religious teacher ni bagai chala sudu chalang ke khlai manai qualification graduate ingani nangnai madhyamigo sanskrit subject hai ke ba busan hai ke ba hindi subject tongani nangnai age ingke 18 years ni sing 30 years ora khlai manai B number no ingke trade ni bumung radio mechanic qualification sudu chala khlai manai warrant officer irrigation qualification 10 pass ngani nangnai boni loge diploma radio and television technology hai ke ba electronics hai ke ba telecommunication hai ke ba computer hai ke ba electrical omongke nironi ITI tongani nangnai bo ungyagei ba class 12 pass ungai physics chemistry mathematics subject tonghangke eligible nai o post no apply khaigani bagai age 18 years ni sing 25 years jorangke khlai manai C number ni gongke post ni bumang lineman field ko chala sudu khlai manai qualification 10 pass ngani nangnai industrial training institute certificate mane ITI certificate tongani nangnai electrician ni wo age 18 years ni siming 23 years ora khlai manai D number ningke engineer equipment mechanico sudu chala khlai manai apply class 10 pass khlai ika nangnai boni loge ITI certificate dongani nangnai engineer equipment mechanic trade ngani nangnai 18 years ni siming 23 years ora apply khaimanai E number ni gongke electrician mechanic vehicle
post ni no apply khaigani bagi qualification 10 pass ngani nangnai sudu sala roksimi khlaimanai tei ITI certificate motor mechanic certificate tongani nangnai ITI khlaimani age 18 years ni siming 23 years orangke khlaimanai F number ni go nai hangke recovery vehicle mechanic post ni bagai sudu sala khlaimanai apply qualification 10 pass ngani nangnai tei ITI khlaijak ngani nangnai mechanic haike mechanic ni go khlaijak ngani nangnai haike vehicle operator ni khlaijak ngani nangnai 18 years ni siming 25 years orangke apply khlaimanai G number post ni go angke upfall star ni angke chala sudu khlaimanai apply boni pore qualification 10 pass industrial training institute certificate haike ITI certificate upfall star trade certificate tongani nangnai 18 years ni sing 23 years orangke apply khlaimanai post ni tabo vehicle mechanic fitter ni go angke sudu sala apply khlaimanai boni logi class qualification 10 pass English mathematics science hai subject tongani nangnai class 10 mo tei ITI certificate tongani nangnai jekono ITI certificate fitter certificate mechanic fitter certificate niwo 18 years ni sing 23 years orangke apply khlaimanai J number ni post ngke draftsman oro sudu sala roksimi apply khlaimanai qualification 12 pass ngani nangnai 3 years diploma architecture assistantship haini certificate tong hangke khlaimanai apply 18 years ni sing 25 years orangke apply khlaimanai te kaisa K number F ni K number ni post ngke electrical and mechanical ni go ngke sudu sala bu khlaimanai sudu sala kaisa khorsa sala simi khlaimanai bachelor degree qualification ke bachelor degree electric haikeba mechanical haikeba civil engineering hai khlaijak ngai tongke khlaimanai apply 18 years ni sing 30 years ora ke apply khlaimanai I number ni gong ke plumber post ni bomang qualification 10 pass wngjak ngani nangnai tei ITI khlaijak ngani nangnai age ngke 18 years ni siming 23 years ora je plumber hangke plumber ni certificate haike tongani nangnai ingke te M number ni post ni bomang operation theater technician sudu sala khlaimanai apply 12 pass ngani nangnai boni loge diploma in operation theater technician ni certificate tongani nangnai diploma khlaijak nangnai age ngke 18 years ni siming 23 years ora apply khlaimanai N number post ni ngke pharmacist sudu sala brai khlaimanai sala brai joto apply khlaimanai kananaino qualification 12 pass ngani nangnai boni loge degree diploma pharmacist haini certificate bo khlaijak ngani nangnai age 20 years ni siming 25 years ora te kaisa O number post ni X-ray assistant chala sudu khlaimanai apply boke havildar rank nai qualification 12 pass diploma radiology hai tongani nangnai certificate age ngkha 18 years ni sing 23 years ora apply khlaimanai P number ni trade ni bomang VFA veterinary field assistant sudu sala apply khlaimanai rank tongnai warrant officer qualification 12 pass wngjak ngani nangnai boni loge 2 bosor ni diploma certificate veterinary science ni khlaijak ngani nangnai haikeba 1 bosor ni experience tongani veterinary ni go 1 bosor ni field go khlaijak samang ngkebo khlaimanai 21 ni siming 23 years orangke apply khlaimanai te kaisa Q post ni ngkha safai sudu sala apply khlaimanai rank ngkha rifleman ni gongnai qualification 10 pass ngani nangnai haike apply khlaimanai oroke ITI rok te kono phano nangya khanai sudu maidhomik pass ngjak hangke apply khlaimanai
18 years ni sing 23 years orang ke apply khai manai ge je interest tonai roni qualification match ngi to hangke apply khlai di tabo already chengi rojak apply khai gani bagai hingke ni rok video description apply khai jani link rok manai tei notification rok bo nugui manai ege je apply khai gani wansokgui tongnai rok apply khai manai ge pari ten next update rok nagi nalinai thangnai video go nirokno ang notification omono roi rojak Indian Oil Corporation Limited hi non executive personnel and marketing division recruitment omo haini notification rok ang thangnai video go kaisa notification no kwbangma khe roi rojak tongmani hingke je apply khaya korok hingke nirok apply khaigani musugui tongnai rok khlai manai video description no bo link nugui manai apply khaigani bagai hingke te waisa ang nirokno notification side of figure buku bai side sinai last date 23 February jora boni last date asuk jora tongnai oh sorry date bar egoi rojak 28 February 2025 jora horni 11:55 somoyo asuk jora apply khlai manai qualification rokno changnai lene qualification hingke post wise ke rojak junior operator grade 1 nigo total vacancy 215 jona qualification 10 pass te ITI khlaijak ngani nangnai electronic mechanic instrument mechanical omai ni qualification ITI khlaijak hangke apply khlai manai junior attendant nigo 23 jona vacancy 12 pass ngani nangnai sudu nirok 12 pass ungjak je kono stream nagai pass khlaijak ke apply khai manai te kaisa angkha junior business assistant grade 3 qualification bachelor degree je kono stream nagai graduate khlaijak ke apply khai manai vacancy angkha 8 jona total vacancy 246 asuk jona angnai hingke video description mo check khaigani lidin rok apply khaigani bagai application fee rok angke rogani nangya khanai ST roni bagai te others OBC roni bagai hingke 300 taka apply fee maronai te next nalinai sing daily update nalimani private job rokni update rok amongke Indian Navy ni join Indian Navy ni bukhak ke notification vacancy nokornai notification full ke sokpaya ko haini bagai angni rona tabo full ke samaya je somoyo notification full ke sokpani aproni roni bagai te kaisa video alada ke toboi phainai single notification ke tabungni rona hapane post ni bumurok sai ronai branch executive branch total vacancy 60 jona orongnai pilot nigo 26 chalabori joto apply khaigi manai je post or jaga tongmani bo kete kaisa naval air operation officer air traffic control haikeba ATC 18 jona logistic education engineering branch electrical branch naval contractor total vacancy 270 jon angnai chalapore joto no apply khai manai je somoyo notification full ke sokpani apro khlai manai angni notification apro roi ronai amongke chalapore je kajia korong ke apply khai manai then next nalinai লোক চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য আগরতলা শহরতলিতে একজন ছেলে প্রয়োজন বয়স 16 থেকে 26 বিথি দোকানো সামখাইগানি বাগै আগরতলা এরিয়া রগ khlaijak khoroksa chala boyos 16 bosorni siming 26 bosor ngani hingke khlaimanai asuk nironi age hungui tong hangke khlaimanai contact khlaidi 7005647815 contact khlaike samung rokni bagai sungui contact khlaimanai then next nalinai staff chai আগরতলার মেলারমাড প্রসিদ্ধ মোবাইল শপের জন্য মেল স্টাফ চাই আগরতলা দিগিগনো কাইসা মেলারমাড গো মোবাইল ফালমানি দোকানো সামুং খাইগাनि बागै chala khlaimanai মোবাইল নাম্বার krwngdi je khaigan interest tongnai ro 8670405464 contact laidi te kaisa angka 9366971045 contact laidi then next nalinai কর্মখালি একটি সুনামধন্য কোম্পানিতে লোক নিয়োগ করা হবে এক্সেল জানা শোরুম সেলস কনসালটেন্ট কাস্টমার কেয়ার ফিমেল ইচ্ছুক প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন
जे borok Excel ni computer Excel ni knowledge tongnai rok tei showroom ni sales khaigani bagai tei customer care bwrwi wngani bagai bwrwi customer care omhai rok najaknai je khaigani interest tongnai rok mobile number rok krwngdi 9245047206 o contact khlaidi 10 ta ni siming 6 ta jora contact khlagi manai. Then next nailai urgent vacancy male customer care executive required for a government project. Send your CV to chala customer care wngani bagai khlaimanai government ni project ni go nirok ni CV rok pathogui manai bro ni email ID go je khaigan interest tongnai rok nirok email ID go CV pathogdi subhajpaul2702@gmail.com haikeba whatsapp teibo nirok CV pathogui manai 9863672456 or number robo krwngdi manai. Then next nalinai কর্মখালী অভিজ্ঞ মেশিন অপারেটর প্রয়োজন গণ্য প্যাকেটিংয়ের জন্য পুনোমেটিভ পাউচ প্যাকেটিং মেশিন আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত নম্বরে যোগাযোগ করুন মেশিন অপারেটর नि बागै borok najangnai tei প্যাকেটিং नि bagaibo borok najangnai tilangjangnai hinkhe nirok khaigan interest tongnai rok hinkhe nirok contact khlaidi 8974819641 o number rok krwngdi tei kaisa hinkhe 6909316911 o number rok krwngdi. Then next nailinai লোক চাই অ্যাকাউন্ট ও কম্পিউটার টেলিফ্রাইম জানা 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মার্কেটিং এর কাজ জানা ভালো ও পরিশ্রমী লোক চাই অ্যাকাউন্ট নি তেই কম্পিউটার টেলিফ্রাইম ছিউই তং হাংকে 2 বছরনি এক্সপেরিয়েন্স তংগুই তংকে ওমাই মার্কেটিং নি বুস जेन साइमानै तंखे निरको कॉन्टैक्ट नंबर krwngdi 9856128296 o contact khlaidi. The next nalinai driver chai 1109/709 ট্রাক চালানোর জন্য ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স থাকা অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই ট্রাক গাড়ি চালকनि बागै लाइसेंस रok tongani nangnai haike ndok driver nigo khlaimanai. Mobile number 9088585508 haikeba 7085918989 te kaisa nalinai vacancy একটি কোম্পানিতে 2 জন সেলস এক্সিকিউটিভ নেওয়া হবে পেলেজ আগরতলা ইন্দ্রনগর ITI রোড ইন্টারভিউ ডেট 25 ফেব্রুয়ারি টুইসডে টাইম 12 PM to 4 PM তো খরংनै ख्लाइमानाय কোম্পানি नि जागाव सेल्स एग्जिक्यूटिव नि बागै पोस्ट नि बुमंग o post ni bumung o post ni bumung sales executive jaga thaingkha agartala indranagar ITI road interview or jagangnai interview ungkha 25 February Tuesday ni dino 12 ta ni siming 4 ta jora interview rogui manai. Mobile number krwngdi 7628931158 te kaisa 8787897717. The next nalinai vacancy urgently require 1 female staff engineer for civil engineering lab brai staff najangnai engineer tei civil engineering khlaijak lab nigobo najangnai. Mobile number krwngdi 7005280250 hayakeba 8730049565. The next nalinai job opportunity we are looking for 2 experienced candidates for the sales of roads German paint and Bollywood. Send your CV experience ganang wngjak ngi tongnai rok khlaimanai sales nigo kini roni CV pathokdi age
sdtraders.tripura@gmail.com हाइके कॉन्टेक्ट खालायदि 9862048142 कॉन्टेक्ट खालायदि नेक्स्ट नायलायनाय फार्मासिस्ट जाय जुगाजुग करन फार्मासिस्ट नांजागै दंगे जे फार्मासिस्ट निको खायानि बागै जे फार्मासिस्ट नि सर्टिफिकेट दंगै दंनाय रंगे कॉन्टेक्ट खालायदि 8583948238 हाइकेबा 6009781112 नेक्स्ट नायलायनाय लोक चाय আগরতলা শহরে খুচরো ওষুধ দোকানের জন্য লোক চাই বিথি দোকানক খাইগানি বাগৈ কন্টেক্ট খালাইদি 9863757004 the next vacancy require experienced faculty for a reputed nursing institution experienced nursing nigo tongi donai rongke nursing institute khlaijangnai amongke contact खालायदि 8731864986 ते कायसा अंके 9366701495 ते नेक्स्ट नायलायनाय vacancy for Bhakti Vedanta National School MSc Chemistry B.Ed Bhakti Vedanta National School lo khayani bagai qualification MSc khlaijak ngani nangnai chemistry te boni loge B.Ed bo khlaijak ngani nangnai haike nirok broni mobile number ro nironi resume pathogui manai 9233 612938 on number ro rohori manai next nailinai job vacancy experienced office manager with knowledge of MS Office MS Excel from BCom background favor with proficiency in English language required for office keeping of construction company eligible candidate please contact जे मैनेजर पोस्ट खाइगानि बागै एक्सपीरियंस संजागंगानि नांनाय निरनि नॉलेज संके MS Office कंप्यूटर निगो MS Excel बनि लगे क्वालिफिकेशन BCom अंगानि नांनाय BCom नंगे BCom निरनि ग्रेजुएशन खालायजां हांगे प्रेफार बो रजांनाय कक सागानिगो अंके इंग्लिश नि लैंग्वेज अंगानि नांनाय अंके निरक खाइगानि बागै कांटेक्ट खालायदि 8014845537 और कांटेक्ट खालायदि ते कायसा अंका 9883396213 ओबो कांटेक्ट खालाय मानाय ते नेक्स्ट नायलायनाय लोक चाय पाइकारि ओषुधेर दোकानेर जন্য नतुन ও অভিজ্ঞ লোক চাই বিথি দোকানनो सेल्स निगो खायानि बागै वाइसबा सामं खायाख ते khlaijak nirok khlaimanai mobile number ro krwngdi 9862058793 o contact khlaidi te next nalinai lab technician chai agartala শহর স্থলিতে কাজ জানা ল্যাব টেকনিশিয়ান প্রয়োজন সকাল 8টা থেকে 1টা পর্যন্ত সময় দুপুর আগরতলা শহরন গাইছে সামং খাইগাनि बागै ল্যাব টেকনিশিয়ান নিগো পোস্ট निगो खालायमानाय फुं 8टा नि सिमिं दिपरनि 1टा जरा इंगे खालायमानाय कॉन्टेक्ट नंबर का 8974658166 ओ कॉन्टेक्ट खालायदि ते नेक्स्ट नायलायनाय हली क्रॉस कॉलेज नि बखाक्तिके नोटिफिकेशन Holy Cross College Agartala invites application for faculty position. Vacancy inka Arts and Science. Total vacancy 31 jona post. Assistant Professor Koroksa. Associate Professor ni bagai bo telangjanai. Sorry, Assistant Professor ni bagai 30 jona te Associate Professor ni bagai Koroksa. ते पोस्ट निबो मंखा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टोटल 3 जना
assistant professor ni go duijona associate professor ni bagai khoroksa UG and PG course UG and PG course ni bagai total 8 jona assistant professor lecturer NCC girls khoroksa eligible and application detail visit our website for detailed information on eligibility application process and other requirement ngini rok website of visit khai hangke eligible criteria rok joto nugui mane apply bahai khaini bahai roni bagai nirong sudu short notification simi sirogo o daily na update video onke online application portal open 25 February 2025 online apply khaigani bagai 25 February go portal open ngai last date inke 7 March 2025 jara apply khlai mane boni last date application fee inke 200 taka per application inke website inka hccat.ac.in o website o visit khaidi apply khaigani bagai inke pari next nalinai Tripura Institute of Paramedical Science of notification Tripura Institute of Paramedical Science ni bagak dike o post ni bumang first thing nailene assistant professor department inke medical physics physicist radiotherapy radiology cardiology homeodialysis histopathology among department qualification master in relevant field PhD prefer je master degree khlaijak nai te PhD khlaijak hangke prefer rojanai experience 3 bosor ni ngani nangnai tikaisa angke lab assistant department ngai medical laboratory technology gongnai bachelor in medical laboratory technology go qualification khlaijak ngani nangnai experience 1 bosorni tong hangke khlaimanai eligibility pass from any recognized university eligibility dokka jekunu recognized ngla hangkene eligible nai salary inke kahana manai as per standard send CV with recent passport graph add nironi CV pathogani bagai broni email ID go ma pathongnai again nirona ulo contact khlaijanai je nironi qualification match ngi tong hangke bro contact khlainai shortlist ng hangke nirona contact khlainai email ID ka carerespindia.cu.in oro jago rohodi ek saptani bisingo mar hornai apply khaigani bagai then next nalinai job vacancy a reputed three-wheelers company Bagwi ad SR Motor AA Road Agartala West Tripura pin number 799008 requires the following post three-wheeler company go khaigani bagai jaga thaingkha SR Motor AA Road Agartala post ni bumang sales executive amongke district wise ngai chala simini vacancy najangnai salary 15,000 ni siming 20,000 jora tekaisa post ni bumang sales manager salary 25 ni siming 30,000 jora ngai technician 5 jona vacancy najangnai gini rok bi biodata pathogani bagai broni email ID go ma pathognai email ID ingkha smuturs Agartala haike nirok pathokdi mobile number krwngdi 9615528662 haike bate kaisa 9077186137 or number krwngdi nirok apply khaigani bagai the next nalipinai job vacancy invites application from experienced candidate for a knowledge Diagnostic Center at Ranirbazar Thana Road
amongke je experience tongjak ngi tongnai rok khlaimanai diagnostic center nigo location Ranirbazar Thana Road dongnai post ni bumang lab technician BMLT khlaijak ngani nangnai duijona post radiographer nigo bu khoroksa te salesman nigo khoroksa pharmacist nigo khoroksa amo haike vacancy rok langjangnai mobile number rok krwngdi 70057488894 haike ba 8787455767 o contact khlaidi. The next job vacancy reputed furniture company requires within Agartala kaisa outdoor sales nigo vacancy tilangjangnai nironi age 30 years rangi tongana 30 years ni bisingo ngani nangnai orongke chala khlaimanai te indoor sales ni gongke chala borai khlaimanai 30 years ni bisingo age ngai tongke khlaimanai nironi CV pathogani bagai email ID go rohori manai agtmaneger@live.in aro rohori manai nironi CV furniture company go amongke furniture company go makhlainai. The next line job vacancy Binayanka aikhe invites application from unsuitable candidate male female for the following post mokolni chosma rogo khlaijangnai chalapore joto khlaimanai first number of post ni bumang senior optometrist ni go salary 15,000 assuming 18,000 jara per month salary rojanai qualification m.optimus and tapo mohani ni khlaijak ngani nangnai m.optum mohai khlaijak qualification ke khlaimanai total vacancy duijona junior optometrist nigo 10,000 assuming 14,000 jara se qualification same ne duijona vacancy cashier cum sales person nigo ke 18,000 assuming 8,000 assuming 12,000 jara teboni sai saka bo mangai manai bonus rok tongnai graduation khlaijak ngani nangnai te computer rok khlaijak computer diploma certificate tong hange khlaimanai total vacancy khorok nei engete kaisa vacancy 4 number ni gongke spectacle lens fitter ni gongke 10,000 assuming 15,000 jara salary rojanai qualification 2 bosoni experience tong hange khlaimanai amongke qualification sanjagya experience tongkene khlaimanai je lens fitter nigo vacancy duijona biodata nironi pathogani bagai nironi photo rok mapa thongnai tei biodata rok bo mar hornai email ID ingkha vinayake14 haikeba whatsapp bo rohoroi manai 70058595889 oro contact khlai manai apply khaigani bagai ngitini na abdra sangsinai nirok channel baja foran krwngdi tonglai temo haike update mangi tongani bagai government job te private job rok daily no haike update nugui ne tongnai ni jotono hambai